twumva imiyoborere itandukanye, imiyoborere cyane cyane yo mu bihugu bya Afurika, ibyo bihugu kandi byose uko byakabaye akenshi biyoborwa n'amashyaka atandukanye. Ayo mashyaka kandi aba yarashinzwe kubw'impamvu runaka, cyangwa se ishyaka rigashingwa kubera yuko iriri ku butegetsi ritameze neza, hari ibyo batumvikanaho. Ushobora ko washinga nk'ishyaka urugero FPR Inkotanyi ugamije kugira ngo ukureho irindi shyaka MRND n'irindi. Ushobora kuba washinga n'irindi shyaka runaka bitewe n'ibikorwa runaka badakora cyangwa se badashyira mu bikorwa, maze washinga ishyaka rikajya ku murongo, bityo rije gukosora ndetse no guhigana rya rindi ryari risanzweho. Muri Afurika ibi birahari cyane. Ibigo rero by'amashyaka amaze imyaka agera ku 15 ndetse na 47 ku butegetsi mu karere k'Iburasirazuba bwa Afurika. Ubwo ni u Rwanda, u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo Sudani, harimo Uganda, harimo Kenya ndetse n'u Burundi. Ibyo bigo kandi akenshi usanga amashyaka atandukanye ayobora ibihugu cyangwa se ari ku butegetsi amaze imyaka myinshi cyane ayobora. Umuryango w'akarere ka Afurika kandi y'Iburasirazuba EAC ugizwe n'ibihugu bigera kuri 6 nari maze kubivuga. Harimo Kenya, Tanzania, Uganda, u Rwanda, u Burundi ndetse na Sudani y'Epfo. Havuyemo kandi Kenya ndetse na Tanzania ibindi bihugu biyobowe n'amashyaka ya politiki amwe mu gihe kiri hagati y'imyaka 20 ndetse na 47, bitewe n'ibikorwa by'ubutsinzi byagiye biyaranga. Umuntu yavuga ko ari ibigwi by'aya mashyaka. Nitwa Eric Nshimiyimana niwe muri kumva, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose nta handi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe ukomeza ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu bya Bizaza TV Rwanda bikugeraho umunsi ku munsi. Nawe ukoze subscribe akanya kuri Bizaza TV Rwanda, menya ko utangiye urugendo rushya n'ubumenyi bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Nkuhaye ikaze. Niba uri mu karere k'Iburasirazuba, nkuhaye ikaze. Afurika yo hagati ubwo ni Central Africa, West Africa, North Africa, South Africa, mwese mbaye ikaze. Namwe kandi mutwumva cyangwa se mutangiye kutwumva muri Kota Masimbi, ibihe byiza. U Rwanda ruyobowe n'ishyaka rya FPR Inkotanyi mu gihe kirenga imyaka 20. U Burundi kandi buyobowe na CNDD FDD mu gihe kirenga imyaka 15. Tanzania nayo kandi iyobowe na CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi mu gihe kirenga imyaka 47 yose. Mu gihe kandi Uganda iyobowe na NRM mu gihe kirenga imyaka 34 yose. Ni izihe mpamvu zaba zaratumye aya mashyaka aguma ku butegetsi muri iki gihe cyose? Niyo tugiye kureba aka kanya kugira ngo umenye n'impamvu yarambye ku butegetsi, kandi umenye n'impamvu ibikorwa byagiye bituma aya mashyaka aramba. Numara kubyumva wibuke ko ugomba gukora subscribe. Ndagusabye ngo nteke amatwi umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye ibijyanye na Bizaza TV Rwanda. FPR Inkotanyi mu Rwanda niyo duhereyeho. Uwumva Inkotanyi aza amateka y'u Rwanda yo kuva mu mwaka w'1990. Ahuza neza iri shyaka n'umutwe w'ingabo za RPA, Rwanda Patriotic Army, zari zigizwe ndetse n'abanyarwanda bari impunzi mu bihugu bikikije u Rwanda ndetse kandi no mu mahanga ya kure. Zaje gutangiza rero urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Abarenga miliyoni 1 bahatakariza ubuzima. Uru rugamba kandi rwarangiye tariki ya 4 Nyakanga umwaka wa 2020, izi ngabo zifashe u Rwanda muri rusange. Ubutegetsi kandi
bwafashwe na Pasiteri Bizimungu. Paul Kagame wari umugaba mukuru wa RPA aba vice perezida. Bigeze mu mwaka wa 2000 ubwo Bizimungu yeguraga, Kagame yabaye umukuru w'igihugu kugeza na n'ubu ngubu aracyayoboye. Umukoro umuryango wa RPF Inkotanyi wari usigaranye nukunga abanyarwanda bari bamaze gucikamo ibice bitandukanye, komora ibikomere kandi byo biciwe ababo, ndetse no kuzamura ubukungu isa nihere ku busa nk'uko abayobozi bakuru muri iri shyaka FPR Inkotanyi bagiye babitangaza mu minsi yatambutse. Ibyo kandi byagezweho ku kigero gishimishije cyane. U Rwanda ni urugero rwiza rw'ibihugu bizamukana cyangwa se bifite umuvuduko uri ku iterambere, umuvumba kandi mu bukungu nk'uko amahanga abishimangira. Intego kandi ya FPR Inkotanyi ni ukuba umusingi w'ubumwe ndetse na demokarasi n'iterambere. Akenshi usanga bagira bati umuturage ahore ku isonga. Twagiye mu gihugu cya Uganda. NRM cyangwa se National Resistance Movement muri Uganda. Iri ni ishyaka ryakomotse ku mutwe w'ingabo za NRA cyangwa se National Resistance Army washinzwe mu mwaka wa 1980. Abenshi ntabwo twakavutse, bamwe ntabwo bari bari mu bitekerezo kuvuka. Nabonemo kandi Yoweri Kaguta Museveni. Nyuma yaho NRA itsindiye kandi urugamba Luwelo rwo kubohora Uganda mu mwaka wa 1986. Ihiritse Milton Obote wari umukuru w'igihugu wagerageje kuzana impinduramatwara mu gihugu cye, ugerageza kandi gusana aho Obote umukuru w'igihugu wagerageje kandi kuzana impinduramatwara zitandukanye mu butegetsi butandukanye, kandi naho kandi yari yaragangije yimakaza ivanguramoko, ironda akarere ndetse n'ibindi bitandukanye byarananiye uyu muyobozi w'igihugu cya Uganda. Muri imyaka kandi yose Perezida Museveni uhagarariye NRM amaze ku butegetsi yazamuye imibereho y'abagande batandukanye, ateza imbere igihugu mu buryo bugaragarira amahanga. Umuhungu kandi Liyetona General Muhoozi Kainerugaba yemeza ko se ari umuyobozi wa mbere w'impinduramatwara wabashije kugera kuri byinshi muri iki gihugu cya Uganda. Ubwo tuvuye aho mu majyaruguru y'u Rwanda, ubwo ni mu gihugu cya Uganda, reka n'ubundi tunyarukire mu burasirazuba bw'u Rwanda, ubwo muri gihugu cya Tanzania. Chama cha Mapinduzi muri Tanzania ni ishyaka n'ubundi riri ku butegetsi riri mu gihugu cya Tanzania. Iri ni ishyaka ryashinzwe na Julius Nyerere muri Gashyantare umwaka wa 1977. Nyuma yaho kandi iki gihugu cyaboneye ubwigenge mu mwaka wa 1961, abigizemo uruhare rukomeye cyane. Bitewe n'icyizere iri shyaka ryagiriwe kandi abarihagariraga mu matora y'umukuru w'igihugu yagiye ayatsinda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Guhera mu mwaka wa 1977 kugeza mu mwaka wa 1985, Tanzania yebewe na Julius Nyerere kuva mu mwaka wa 1985 kugeza mu mwaka wa 1995. Iyoborewe kandi na Ali Hassan Mwinyi kuva mu mwaka wa 1995 mu mwaka wa 2005. Iyoborwa kandi na Benjamin Mkapa kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2015. Iyoborwa kandi na Jakaya Kikwete kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2020. Iyoborwa kandi na Dr. John Pombe Magufuli wasimbuwe na Samia Suluhu uri ku butegetsi aka kanya. Uyu mugore w'igitangaza kandi uvugwa kenshi cyane mu bitangazamakuru n'aka kanya ndamuvuze. Abayoboye kandi Tanzania bose baturuka muri CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi, kandi bose barangije manda ebyiri bemerewe. Ikintu gitangaje wamenya kuri iri shyaka nuko iri shyaka rifite umwihariko wo kwita ku iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi, nk'umwe mu mirage Julius Nyerere yasize, kuko mu mateka y'uyu mugabo bivuga ko ubwo yari umukuru w'igihugu yacishagamo agafata isuka akifatanya n'abahinzi bakajya guhinga, maze bagahinga imyaka itandukanye. CNDD FDD iri ni ishyaka naryo riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Ubaka kanya
uyoboye igihugu cy'u Burundi ni Evariste Ndayishimiye, nawe aturuka muri ishyaka CNDD FDD. CNDD FDD ryari ishyaka kandi rya politike, mu gihe FDD wari umutwe w'ingabo urishamikiyeho. Iri shyaka ryabayeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nyuma y'iyicwa rya Melchior Ndadaye wari umukuru w'igihugu, uhangana kandi n'ababigizemo uruhare kugeza mu Kwakira umwaka wa 2002, ubwo guverinoma y'u Burundi n'umutwe wa FDD byasinye amasezerano y'amahoro, urambika intwaro hasi maze wemera kuzamura amaboko. CNDD FDD kandi ryabaye ishyaka ryemewe mu mwaka wa 2005, icyo gihe rihitamo Pierre Nkurunziza ngo ayobore igihugu. Hashingiwe kandi ku masezerano ya Arusha yagenye ugomba gusimbura perezida w'inziracyuho. Kuva mu mwaka wa 2005 CNDD FDD niryo shyaka riyoboye u Burundi. Kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2020 ni Pierre Nkurunziza n'ubundi wari uyoboye kugeza apfuye tariki ya 18 Kamena mu mwaka wa 2020. Iri shyaka kandi rihanira demokarasi, rigaragara cyane mu bikorwa by'iterambere ry'ubuhinzi ndetse n'ubworozi nka kimwe mu bigize politiki yaryo yo kwimakaza mu biribwa bitandukanye byatuma abatuye igihugu cy'u Burundi bava mu inzara ndetse bakajya mu iterambere ry'igihugu kandi iterambere rirambye. Aya mashyaka kandi uko ari ane yose ashobora kuguma ku butegetsi, cyane ko nka FPR Inkotanyi yatsindiye indi manda ya kane y'imyaka 5 mu matora aheruka mu mwaka wa 2024 kandi iracyafitiwe icyizere cy'uko yakomeza kuzamura ubukungu bw'u Rwanda. Ikindi kandi nta rindi shyaka rihanganye naryo bigaragara ko rifite imbaraga zo kuyisimbura. Iri shyaka kandi rikomeza gushyira ibikorwa imbere by'ubuhinzi n'ubworozi, kandi imibereho y'igihugu yose iganisha ku iterambere ry'umuturage w'u Rwanda. Umuturage ahore ku isonga ni slogan iri shyaka ryakoreshaga mu kwiyamamaza mu mwaka wa 2024. Muri Uganda kandi naho Yoweri Museveni ashobora kongera guhagararira NRM mu matora y'umwaka wa 2026 kandi ashobora kongera gutsinda kuko nta mpinduka nini cyane mu mitahanire cyangwa se mu miyoborere yo mu gihugu cya Uganda cyangwa se n'andi mashyaka atavuga rumwe n'iyi shyaka ari ku buyobozi bw'igihugu cya Uganda byibura agaragaza ibikorwa by'iterambere yageza ku baturage b'igihugu cya Uganda. Muri Tanzania kandi ishyaka CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi naryo nta rindi rifite imbaraga rihanganye naryo. Ibi kandi bikaba bigaragara ko uyu mukuru w'igihugu ashobora gutsindira indi manda igihe amatora yabatangiye. Imitima kandi y'abaturage yigaruriye ishobora gutuma Chama cha Mapinduzi ikomeza kuyobora no mu gihe kirekire kiri imbere, usibye ko ishyaka Chadema naryo muri iyi minsi ubona ko ririmo kugenda ryigaragaza rifite ingufu iri kugenda rizamuka, aho naryo rigenda rivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Mu Burundi naho CNDD FDD imaze imyaka hafi 20 ku butegetsi, izakomeza iyobore kugeza mu mwaka wa 2027 ni kera ubwo hazaba amatora ataha y'umukuru w'igihugu. Hari kandi amahirwe y'uko Perezida Ndayishimiye ashobora kuzatorerwa indi manda yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, mu gihe kandi yazaba agiriwe icyizere n'iri shyaka ryo kuba yakomeza kuba perezida cyangwa se yaba umuyobozi w'iri shyaka ry'igihugu cy'u Burundi. Ndavuga ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo kandi birashoboka kuko bigaragara ko politike ye idatandukanye cyane n'iya Pierre Nkurunziza, nawe ari ukunzwe cyane n'abarundi cyangwa se n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. No muri iki gihugu kandi ishyaka ryahangana na CNDD FDD ni CRN rya Agatha Rwasa, ariko naryo byacitsemo ibice ingufu zayo zigatatana. Bigaragara ko nta cyapfa gukuraho CNDD FDD ku butegetsi mu gihe byaba ibya vuba n'inzozi. Nubirota wumve ko izo nzu zawe kuzikabya byaba bigoranye. Aya mashyaka kandi akunze muri bihugu bitandukanye akomeza kugenda agaragara ibikorwa bitandukanye, yaba guteza imbere umuturage, gushyira imbaraga zabyo guteza imbere ibikorwa byabo no kugira ngo abanyarwanda babeho, abarundi
Abayagande ndetse n'Abatanzania babeho mu buzima bwiza kandi busesuye. Nitwa Eric Nshimimana, nibikunda ukomeze ukore subscribe ku biganiro byacu tukugezaho bya buri munsi. Nta yindi neguza naho ubutaha.